Cancro tama lista moras sirene be kona Timor Barak. Moras ne halakong ona ema barak ne vida liliu feto sira ia Timor Leste. O em lorong, se ia Timor Barak ne be sofre moras ne, no precisa tratamento. Ida o sira mak labarik feto ida husai pelo bazar tete. Kona baidane, GMN prepara uma reportagem ida, tu irmã te acompanha muito. Saida mak ita sente bang hira ita hatene katak ita ne ain ida karik ting kita sikoto tambah ida ne dalam diek ida atau hapara ita ne moras. Saida mak ita sente bang hira ita ihadet mehi simples ida atau recupera husi moras ne mai be parece impossível. Saida mak ita sente bang hira kolega sira bele lau no halai contenti mai be ita la bele tambah ita ne condição la normal hanesan sira. Hasoro situação idane, karik itene mehi no esperança simples no kick date. Atu recupera husi moras nebe ita sofre hela. Infelizmente, idane det mos labele acontece balabarik feto nebe lolos e hanya idade agora tem que moris na kono hok solo, hodi bele prepara bani futuro idane bena bilang. Idane mak Lívia dos Santos ni história. Iha fatine mak Lívia dos Santos ida di tinan sanulu resing ida helaba. Lorong balorong nia hetang acompanha det husinia pai Senhor Julião dos Santos Gonçalves, nunia mãe Senhora Delfina dos Santos, hoditau matam bania. Banhira equipa GMN hasuru Lívia iania hela fatin, ia aldeia Raucasa, suku Lauhata, posto administrativo Bazartete, município Liquiçá. Lívia turdet iha cadeira roda nebe bai-bai ni avô feto usa, tamba Lívia la iha cadeira roda atu facilita nia baharis fating no halo atividade selutang. Lívia tem que tur iha cadeira roda det, ne tamba moras ida nebe nia sofre hela. Condição físico nebe causa husi moras ne, hodi ona efeito bot ida ba Lívia. Moe atu kualia ho ema seluk. La osdet idane, moras nemos obriga ona Lívia atu hapara ni estudo ia quarta classe ia escola primária São João de Brito Aipelo ia fulan fevereiro liuba. História moruk Lívianian hahu ia tinan rua liuba. Ia fulan junho tinang rihung rua nulu ia lorong ida nebe Lívia mos lahatene nia data. Ninia kolega mane ida dudu nia tomono barai bain hira sira sayu se escola no lau fila ba uma. Acidente ne resulta Lívia senti moras iha nia kelen. Totiha uma Lívia lahatete nia pai homaing mai be nono rasik be manas hodihanas. Loron sira tuirmai Lívia la senti morasona. La ia buat barak mak Lívia bele lembra kona ba acidente nebe ikus mai muda total tiha nia moris ne. Ba GMN, Lívia so bele hatete det lia fuang ida rua holiang nenei klos kona ba saida maka acontece iha momento neba. Ida, sa escola mak nono dudu malu. Tinang ida hafuang acontecimento ne, Lívia senti moras fali, no nota katak keleng nebe bubu bain hira nia monu ne bubu fali. Fofong bubu ne mosu hanesan fisurida. Durante di sekolah ya sore nene isai mai ho sekolah tamanya ho kolega sira lao mutu be dudu malu mus mai lebar tahu atau fatene ba nama amdarwa. Jadi dia mai dia tambah nono be manas rasik nyahanas nyai nyahanas tian dene nyahanas te kiliu tie be liu tie be fula indah senene ni fu fatene ba dia ma dia ama mintu be mau dudu hau munu be nono be hanas ba sinti dia kela normal debe amila nota be labarik ni aini bubu anusaga en la he normal hela itu ni ba sekolah terus le ba sekolah itu ni ba sekolah hamus kumese be masih bisu hem itna runwane ya ba itu ni mas sira he gumane itu ni sinti asa be aini asa fisur asa fisur itu kumese be bukan muruk timur tafuyana
Tatofi sambil ba hospital konsulta sorin be klinik lohata konsulta ne ba hotitia então mai nama harel la dia na fati então nama sera ba konsulta na fati ba harus surat de ta ba hospital bo ba sai me regis ne ba hasai tin regis hotitia ma ada mai ba fat ni hasil be regis ko na ba ruinnya ne então ba doktor sirkuler sumana tinggi mai terus konsulta ba labari ne kita sumana ba helit ba konsulta to be niat misa be kuntuna bot na fatin mese bot na fatin udah kita ba sorin ini ada ba helit ba sumana to sambil doa huai muruk timor tafui ba tahan saat labari labale sintian sa moras laran ini itu dia badnya sa lain ini mai to be auli sat kutu tirit itu ba hospital ini semua udah itu liga ba fal ba hospital Liksan liga ba hospital Liksan dan sinti moras onan ini itu karta be usi be hospitalnya mai tulami ba Liksan ba konsulta itu pas suruh dia langsung bagus hangge be langsung bahin ba siti kalain dah ba Bapak sakti kalian baik doktor siro khusus be tiu be labarin be itu me konsultan ini be labarin be regis ko na bar ruin dan ini si iya kalai ada om lehela itu fruti ba lenotnya kalane doktor sami ko na bar labarin kan itu itu ba lenot itu doktor ne bulhau de tiu hotia normal de pressure siro mau explica ba labarin de mores baik tabo cira bulu am sabe atu explica ba ya neoimis la bele enta doktor mas de la ita bahil dulu ba explica ba oleh tiu hotia ba ora laban kondisi ora aina ora ne asa kanker tulang tona kanker hante be labarin ni ain be ruin laran tona nebe halabe sera isine bubu sayatan bubu say Saida maklivia ni pai homaing lahate ne katak asidenti iha tinang ring rua nulune ni konsekuensia todang liu buat ne besir hanoin livia ni ruin kelen sinal tiha no sai ona kankru Saida mak Senyor Juliang lahanoin kona mak iha ni familia laran iha ona ema seluk nebe sofre moras hanesan ne significa moras nebe livia sofre ne genetiku ka moras nebe tung mai husi geração inang ka amang nian. Ortopedista Timor Uan Dr. Saturnino Saldanha confirma idane. Cancro ruinnya ne itathatene los be niniam be causane difícil. Mas ia faktores be emadiam be risk factor. Ne sabe inan amanga familia ga abone be pernah ia cancro atau ni risiko ba tumor re nia be faktor genetik rumah nemos bele hal penyebab cancro ba be ruinnya nebe ia be timor ne problema be cancro ne problema tep stam pasien ser quanto mai ho emadiham be fase be stadium akhir ten artinya mai ini tardi dah limar tapi karbes ohimbe foton be na ina tudun ka jater ka aini bu makas lolos mai sir hospital kali tabel hanoi hal buat rumah tambah problema ne mai ain bubu ne bubu hotona artinya tumor ne bele dait ba fatih hoton be agis mai ini telah bel hal buat tidak maybe taharedit hospital ni itamos ihamos doktor spesialista kon bakangkrunya nebe itamos ultimano zonte dozo nebe ami sempre serviço hamuto quando precisa opera antau lisa amnya be fatin artinya lisa doktor ruinnya doktor ortopedista mas quando main maka buat ne stadium lanjut naga ida sairni terlebih hal boti ita foba doktor be onkologia doktor silsil pahare
para bele manajer lesu tambah be atau opera hasan mane difícil lah. Saya ita kar opera antau bele ladung dia babe nia be bida baoin. Ya biasanya dokter sehari deh tembol dihangkari tempe persija ke paliatif. Nebe atau diagnosa lolos dia kan dokter be John Tudusi persija Sairam, Raisis, persija Putih itu untuk amba analisis laboratorium. Depois mak kita bele konfirman ya diagnosis lolos. Mais baik klinis hansa klinisnya, am serius klinisnya clear, am hari ini biasanya tumor ganas. Ema de BHT Necleang kona Bolívia ni Moras, mak oncologista do Hospital Nacional Guido Valadares, Dr. João Teodoso. Lívia sofre moras ida ami bolu dihan osteosarcoma. Explica tuan kon osteosarcoma. Osteosarcoma ne tipo de cancro, tipo de tumor, maybe tabu ami bolu dihan malignan primary tumor. Tumor maligno primario nebe que afecta iha ruin. Na hira sira hareona asisuna Bolívia ni be kondisau Livenia moras kari na hira sira nota kata agora daun iha bubu o tumor botir nebe que musu iha Livenia ain kelene iha area ami bolu ni area femur nebe kita nota kari tumor nene se na hira sira consegue husu Bolívia kari historia Livia ni tumor nene o tempo ni aumenta ni volume o ukurannya aumenta e dane halo dificulta Livia lá o halo Livia ni isi mustun tuan depois be provocamos moras no princípio mai família coopera mai me explica depois de mai quando mai primeira vez me explica quando vai Livia ni moras e depois de discussão entre a Bolden entre equipas aminia o Dr. Saturnini ou Dr. parte ortopedista sernia discuti depois decide sair da mak ami bele propõe ba Lívia então explica ba Lívia a família kata é preciso para tem que a decisão você família para em termos de tratamento ni continuação de tratamento ni wensa família coopera família mai sira mai depende ba aminia appointment last quarta tambah dalam rumah ami manda studios balu neve que demora ituan por exemplo ami manda buat studi dan CT scan halo biopsi buat ini demora ituan então once quando resultado sai ami sempre adu ke sira mai idal barak sira mai dificuldade ituan ba ami mak depois de quando o resultado ia a me explica para a família em termos de tratamento dan maka família balu ladung concorda e ladung concorda família se precisa tem que konsultasi ho família sersiele luta para forte decisão neve dal rumah lamai e ultimamente a me lakon ituan kontakto ho família me procedimento neve e processo neve que ami precisa halo hoton atau explica det processo yang kata depois de quando buat tudo dia estudo tudo dia explica tia família e já que ansoi na audihan sementara ita sidak iha condição apropriado para trata moras Livia ni timor sidak iha então caso siran sendal barak ami refere ba railior baseado estudo selebek kami halo hotu recupera total como tal depende o insa depois de depende o insa Livia ni resposta para tratamento tambah ita kuliah kona ba dia natu recupera galai ini husi punto de vista oncologia ni focaliba o insa paciente ida las caso Livia det caso toto caso paciente oncologi ni ita focaliba o insa paciente ni resposta em termos de durante hal tratamento. Tam sempre depois conclusi minha maneira atu hari misa paciente ne responde galai, paciente ne condição ne moras ne responde para tratamento galai ne ita halo ita boldian periodik
follow up itu tinggi na fatin rutin follow up ni tinggi bahalo atau ni tebel hati ni tingkat pasien ini ni recupera total ni recupera nene tal percento date o la recupera caso hansalin livia ni tratamento nene ita boleh combine treatment tratamento combinados tratamento nebe que ia precisa teves usa modalidade tolo autotrata livia idama Dr. Saturno Nicoliana ne tratamento nebe que infelizmente tratamento principal e tratamento nebe que sahanesan main treatment bah livia ni infelizmente kita tem que halang puta sa explicação simples mane tumor nebe que musuh hanya ruim se italah sai tumor ne continua bot na fatin ini crescimento continua ba dalidatan amputação nene salah satu alternatif principal bah tratamento livianya. Tratamento nebe possível atuhetan iha Timor, Dr. Sira fornece ona, mas be la maior custo nebe kik no fácil ba família livianian. Mas que tratamento tomak ba livia gratuita, distância hela fatin livianian, sai desafio bot banye inan aman. Frustração também custo transporte nebe as no demora iha processo tratamento banye o anfeto. Halo Senhor Julião, sente desanimado no ladum contente atuho de Lívia ba hospital. Ba cadeira roda de mos, Lívia tem que empresta ni avonian. Tamba Senhor Julião ho Senhora Delfina, la iha capacidade financeira atu sosa fong ida bania. Ita tama tinan rua risinona nene asa kumese laula dia kona kus ditnya bamai ambenta bamai hospital bamai helit inta ambati hospital bot hospital gidu boladaris amba basi te kala inda hene otu film darsamai Dr. Sira dan Livia aban tengah alta inta film hospital mai alta otu nakado lai Dr. Sira sumana ita bot lori alin Livia net tengah cek terus helit ta sumana na amba helit baba bangsa orang sa keliurin tau ada sinti lele ida mai ansa bai kuliah hawai muruk timur bersama tafu hawai muruk timur banyak itu amba audurnya ba tafu hawai muruk timur ni asa sinti ba ladun mora sida dia kela anda be ansa tos elamas ai muruk timur tafu ba mas lama marida metan tau sinti ni ladun jak kita bafal hospital bane Dr. Sim halu itin fad moras diu और बात तूने ने तांगल हंसने सुमन इतना बमाई लिट हो ओजे की हंसने ने $10 की ने लाइ सुमन इधे इतना लाउड रुआ करी हम bahasa itu nebe usi be rane ne usi pat makere kene patologia asai ini asai sini rain dan ne patologia ne baat ida ne abad ya ot ne ursida mai futi ni hasil itu laza itu hindi te hospital na batna ini ne batto oras to hansene tuktula sin ta oba dia abam mai tabot mai futi itu na aban de joras tabot mai futi ne hasil dia momentu ne nemunu ne comecei a sentir morar no hospital duni. Ami se menulis hospital se likisan, liksa depois mas se liksan ne halo fale surat, depois lori ba fale hospital bot. Konta am lori ne lao hasanen to atama fulane nona. Tam fulane lar lato berhasil tiret. Au sinti hasan au lopos de is. To torse ne halu ita bamai idane ba lakliu de sumana mai fale. Bahalo fal surat idane walai baidan ma itu nitur ada otur hene apa ba urusan surat nah kita ba urus ini surat itu urus surat deh mana bahalu ida neta itu bala keliur la to be oras surat tur baru kai itu film mai da sumana oi mai fali sumana darsan osaiba bamas bah nisanin nafati bah harema lamari ini koko da ba usida hare da lamari paru nene amsa. Dr. João e a informação selo com a situação idane. None, carik bele foi esperança foi ba Senhor Julião no Senhora Delfina. Dari ami ihte junta aprovatiana botutu losona e haulembra ihya
me vai apresentar dia 8 de junho. Dia 8 de junho vai apresentar ali Lívia casa de junta e retando na aprovação. E dia 13 de junho, a minha colega, doutora oncologista, doutora Maria, telefone personalmente para a família, contato a família para também depois a minha apresenta a junta, né? A minha contato a família me tem que mais follow up ser minha processo ne wansa. Dal Baracona ita surmo ali consulta, ita kuliah dal Baracona explica dal Baracona va ali Lívia nia condição nia moras e a minha família aware, família entende na kono ba ali Lívia nia moras, tane maka fiar kata família fote na decisão dia kata hatan para to halo tratamento liu ia Indonesia nebe hanoin ita ton he fazer nebe que husi HNGV, husi Hospital Nacional apoio, Ministério de apoio e prontos porta para tu rujuk para tratamento railiu. Amin. Unika dalang nebe diak ba Lívia tanto ba família ma o insan bele coopera ho Ministério de HNGV o insan para tu acelerar la Lívia ninha processo ba tratamento e railiu. Bolívia kik ihai pelu nia desejadet buat rua. Operação bani ain no fila fali ba escola ho di lorong ida bele atingi nia mehi atu sai professora. Fasil maita atau hanuin katak moras hanesan Livianian iha timorne baraklos. Fasil maita atau hanuin katak ita hala ona buat nebe dia kliu atu tulun sira. Buat nebe karik ita halu hamak enquanto tempo lau babebek no sira ni moras sai hetok atlutan. Sira bele lá com confiança basira ni an até lá com esperança katak sira se bele hetan tulung nebelos atu salva sira ni vida. Timor-Leste precisa serviço makas liutan atu assegura katak ema sira hanesan Lívia senti sira iha dunia estado no governo ida nebe protege no iha interesse basira ni bem-estar. Honu nedet mak Lívia honya maluk paciente sira seluk liang bele makas fila fali tambala tauk mue no lakon esperança ona ho sira ni condição. Timor-Leste ohin iha ita ni liman. Futuro iha sira ni liman. Equipa cobertura GMN.